بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaderli din kardeşlerim, kaderli millətdaşlarım. Əûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ya rabbil alamin. Bugünkü dersimizni büyük Allah Subhanahu ve Teala ismi bilen başlap Bismillahirrahmanirrahim deb açıp jiberemiz. Hem özümüzün şiratdagi harfimizni öğrenirge kirişemiz. Bugünkü bizning şiratdagi harfimiz F harfi. Arab harfi F. F. Toktaga qarayıp onun yazılışını öğrenir için. F harfi urnaşkan bola her vakit sızıkının üstüne. Ne şunday onun başı hem sızık boyunca kitedi. Mınamında onun noktası bola. Bu onun alfabette tura turgan qiyafati. Onun ismi F. 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 Bire turgan ovozı F. F ovozini bire. Hem ol nishke ovoz. F harfi bizning tilimizda bor. Tatar tilinde F harfi bor. F harfi qayda borliqqa keladi? Ul bizning ichki tishlarimiz, irinimizning ichki yog'ina deganda borliqqa keladi. Bizning bit irinimiz ilishdan turadi, tishdagi ilishi, o'rtadagi ilishi ham ichki yoqdagi ilishi. Mana shu ichki ilishi ichki tishlarga ko'tarilganda F, 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 F. Yazılışını qarab ketamiz. Söz başında ol mana şu başın oladi. Noktasını oladi. Sözning başına kelib basa. Özündən ortda kela turgan harfga tutashgan bola mana bu o'rni bilan. Söz o'rtasında biz yol boyunca yazıp kelamiz. Mana shular aylanib o'tamiz. Hammanamda kiridan tag'in yol boyunca ketamiz. Bu o'rinni bizning nuqtasini bir vaqtda da unutmaymiz. Nuqtasi bola F harfining nuqtasi. Mana bu o'rinni bilan endi ol o'zindən oldagi kelgan harfga, bu o'rinni bilan o'zindən ortdagi kelgan harfga tutashgan bola. Söz ozag'ında F harfi mana bular yoziladi. Yozib kelamiz-da. Söz ozag'ında ol endi yanadan o'zining motor tusini oladi. O'zining alfabetdagi qiyofatini oladi. Mana bu o'rni bilan o'zindən oldagi kelgan harfga tutashgan o'rni bo'ladi. Hazır endi qarab ketamiz harakalar bilan. Birinchi harakamiz bizning fatha. Yozib qo'yamiz fathani ham o'qiymiz. F. 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 Yozamiz kasrini. O'qiymiz fi. Fi. Fi deb. Damma bilan fu, 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 fe, fi, fu, fe, fi, fu, fe, fi, fu. Hazır qaraganda sakin bilan yozamiz F harfini. Ham onu o'qirishini olamiz hamza bilan fathini. O'qiymiz F. 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 Fi. Fu. F. F. Fi. Fu. F. F. Fi. Fu. F. Bu bizning için bir yengil harf. Bizning için bir nidida og'irlik tug'dirmaydi.
Фә хәрефенә күнегүләрне 18-нче биттән укый башлыйбыз. Фәм, 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 фән, 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 кәф, 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 фә, лә, ку, фә, лә, ку, фәләку, фәләку, кә, фә, ну, кәфәну, 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 нә, фә, ру, нәфәру, 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 ثَوْرُ 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 فَوْزُ 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 فَهْمُ 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 فِكْرُ 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 زِفْرُ زِفْرُ زفر زفر كفل 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 فل فول فلفل 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 نوفر 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 نوفل 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 فهم 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 يفهم 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 افتتنا 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 يفتتن 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 افتكر 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 мында нечкә кәф артыннан калын ра хәрефе افتكر افتكر يفتكر 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 Инде кабатлап китик. Фә хәрефендә нинди бик мөһим урыннары бар. Фә хәрефе безнең гади хәреф ике якка да тоташкан була. Ул нечкә аваз. Фатха белән ул фә, фи, фу, эф. Фә, фи, фу, эф. Безнең өчен авыр хәреф түгел. Һәм менә шушыны сез аңлап калсагыз, бу хәрефне инде яхшы итеп төшенеп калган буласыз. Менә шуның белән дәресебез тәмам. Мин сезне калган дәресләремдә дә, башка дәресләремдә дә көтеп калам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.